खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि एबा मख'नांगोनदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गासै 33 फरायसालिमायाव लेखानि केलेंकारि एबा लेखानि सायाव जाख्ल'नाय जादों होननानै गोबां माने खौरां बिजों थामहिनबा प्रतिदिन टाइम असमिया खौरां बिजों प्रतिदिन टाइमाव खौरां ओंखारनायखौ लानानै बे समाव गिबि खेबनि थाखाय खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बे खौरां बिजोङाव ओंखारनाय जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गासै 33 फरायसालिमायाव जे केलेंकारिनि जाबायदि आयेननि राहा लानायनि मोनसे नटिस होफैदों बे नटिस लानायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि बे बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामदों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो बे बाथ्राखौ लानानै नारसिननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादोंमोन नाथाय बेनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि लेखानि जाख्ल'नाय जामारदों नामा थारैनो बे समाव गासै गं 13 बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव बेफोरबायदि लेखानि केलेंकारि जामारदों नामा बेखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आरो बिटिसिनि जा सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथाङाबो बेनि सायाव रोखा फोरमायदों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जा भाइस चेन्सेलर बिथां डक्टर एल.बी. आहूजा बिथाङाबो रोखा फोरमायदों बेफोरबायदि जाख्ल'नाय जेबो जायाखै आरो बे जाख्ल'नाय जुदि जादोंब्ला एबा गुबुन जुदि फरायसालिमाफोराव बेफोरबायदि जुदि जाख्ल'नाय जादोंबा बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बे समाव खोथा होबाय बे समाव फिन फोरमायबावगोनदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गासै गं 13 फरायसालिमाफोराव लेखानि केलेंकारि जानायनि सायाव एबा जादों जायाखै बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोख्रों बिथोन होबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव लेखानि अजद ओंखारनायखौ लानानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो बे समाव एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदों जुदि बेबायदि जामारदोंब्ला बेयाव रावबो ओरैनो गनाय नङा होनना बुंदों आरो बिथाङा बुंदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव लेखानि अजद होनायखौ लानानै नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो जुदि बेफोरबायदि सोरबाफोर ठिकादारफोरा जुदि रां जाख्ल'नायजों एबा रां जाख्ल'नायल' खामानि मावदोंब्ला लेखा रानालासिनो बेफोरबायदि रां जाख्ल'दोंब्ला बेनि सायाव आयेननि राहा लागोन होननानै गोख्रों बाथ्राजों फोरमायदों आरो बे समाव बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि जा डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथाङाबो रोखा फोरमायदों दि दासिमबो बिनि एबा जा बिल मोननांगौ बे बिलखौ हरनाय जायाखै होननानै आरो बिल हरनाय जायाखै होननानै बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जाबायदि लेखानि केलेंकारि जादों होननानै माखासे खौरां बिजोङाव ओंखारदोंमोन बैनि सायाव माबायदि राहा लानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेसेबां सैथो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो जों साफ्रोमबो एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लोगोसे जा बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बि.एल. आहूजा बिथांनिफ्राय जों आबुं एबा बिथांमोननिफ्राय जों खनसेनो आबुङै माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि মই আজি ৰাতিপুৱা চাইছো প্ৰতিদিনত এটা নিউজ ওলাইছে আৰু কতবা পৰ্টেলত কবা তেনেকুৱা দিছে নিউজটো তো ইয়াৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে অলপ আগতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সেক্ৰেটাৰীক মাতি পেলাই তেখেতক কৈছো যে ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিব লাগে আৰু এটো চাব লাগে কি হৈছে গতিকে এনেকুৱা যদি যেটো নিউজত কৈছে তেনেকৈ হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আমি একচন লম আমি কোনো কাৰণত নিবিচাৰো যে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আগৰ চৰকাৰৰ সময়ৰ পৰা এটা ট্ৰেডিশন চলি আহিছে কলেজ বিলাকে কিতাপ বিচাৰে বছৰত এবাৰ আৰু কেতিয়াবা বুক ফেয়াৰ হয় বুক ফেয়াৰৰ পৰা কিতাপ বিলাক কিনি লৈ যায় আমি তাতে পেমেন্ট বিলাক কৰা হয় তো এতিয়া এই বছৰ যে যেটো আমাৰ বুকৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিচাৰে এই বুকটো কিতাপটো দিবৰ কাৰণে তেনেকৈ অৰ্ডাৰ বিলাক দিয়া যায় কিন্তু একচুয়ালি কি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত মই সেক্ৰেটাৰী কৈছো যে পাইৰেসি হৈছে কিবা হৈছে তেনেকুৱা নিউজ বিলাক আহিছে আৰু কবাত কোনবা কোৰ্টতো গৈছে দিল্লীৰ মানুহ না কৰবা মানুহ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই ইনকুৱাৰী কৰি প্লাই সব কথাটো মোক ইমিডিয়েট জনাব দিছো আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ তৰফৰ পৰাও আমি ইয়াত যদি কিবা ভুল আছে একচন লোৱা হ'ব নাই কোৱাটোতো ডাঙৰ কব আগতে বিটিসি পিপিএফৰ 2900 কৰোৰৰ ইলিগেল হৈছে সো তেনেকুৱা কথাটোতো কবই কিন্তু আসলতে কি হৈছে কিতাপখিনি আহি পাইছে নে নাই আৰু খসাকে পাইৰেসিৰ কিতাপ নেকি কিতাপটোতো আমাক যি কিতাপ লাগে কলেজ বিলাকে কব যে আমাক এইটো ৰেফাৰেন্স বুক লাগে এইটো লাগে তেনে ধৰণৰ হয়তো ডিপাৰ্টমেন্টে কৈছে যে আমাক এইখিনি কিতাপ লাগে দি দিয়ক বুলি কেনে
সো কোনোবা কন্ট্ৰেক্টৰে যদি তাতে উল্টা পুল্টা কৰিছে মানে ভাল কিতাপটো দিয়া নাই কিবা ডুপ্লিকেট কিতাপ দিছে কিবা দিছে ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় একশ্যন ল'ম এটোতো আৰু এৰি দিয়া বস্তু নহয় চৰকাৰৰ কোনোবা আঠানা পইচা এনামলি কৰিছে এটো কোনো কাৰণত ৰেহাই দিয়া নহব ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় তেনেকৈ আহে কলেজ বিলাকৰ পৰা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি থাকে আমাৰ তাত কাৰণ তেখেতসকলৰ কিতাপবিলাক বহুত বছৰ থাকিলে বেয়া হৈ যায় আৰু কিতাপৰ প্ৰয়োজন হয় ষ্টুডেণ্ট বিলাক আহে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট লৈ যায় কিছুমানে থৈ যায় তেনেকা বিভিন্ন থাকে সো এনুৱেলি এটা কিতাপ আমি দিব লগা হয় যাহাতে কলেজ বিলাকত আমাৰ ৰিমোট এৰিয়া বিলাকতো কিছুমান কলেজ আছে য'ত নেকি কিতাপ বিলাক কিনিবলৈ নাপায় সো সেই কাৰণে এইটো ব্যৱস্থাটো ৰাখা হৈছে কিন্তু আজি যিটো কথা ওলাইছে যে ইয়াত কিবা গণ্ডগোল হৈছে গণ্ডগোলটো কোনো কাৰণত একচেপ্ট কৰা নহব ইয়াৰ ওপৰত পুৰা কোৱেৰি কৰা হ'ব আৰু একশ্যন লোৱা হ'ব হয় এইটো হয় জাননী এটা পাইছো জাষ্ট আজি ৰাতিপুৱাতে মই ৰাতিপুৱা মানে জাষ্ট আপোনালোকে মোৰ লগত একেলগে সোমালি তেতিয়াহে মই নটিচটো পাইছো আৰু ইয়াতে আমি নটিচটো পাইছিলো এডভোকেট ৰধীৰলাল শৰ্মা বুলি ইয়াতে লিখা আছে তাৰপিছত কেয়াৰ অফ লাল এণ্ড এছ'চিয়েটছ বুলি আছে এড্ৰেছটো হ'ল লোৱাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ডিফেন্স কলনী নিউ দিল্লী 110024 ইয়াৰ পৰা আমি লিগেল নটিচটো পাইছো ইয়াতে লিগেল নটিচ পোৱাৰ আগতে মই যোৱাকালি প্ৰতিদিনত যিটো আহিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখিলোঁ দেখোঁতে ইয়াতে কাৰাপশ্যন হৈছে ক'ৰবাত ইলিগেল হৈছে সেই কথাবিলাকো কোৱা হৈছে আৰু মানে যি পাব্লিকেশ্যনক আমি দিছোঁ হয়তো পাইৰেচি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাওক আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিহেতুকে হায়াৰ অথৰিটিছে আমাক কৈছিলে যে আমি কলেজবিলাকত আমি কিতাপ দিব লাগে আৰু সেইমতে আমি কলেজবিলাকৰ পৰা আমি কিতাপ আমি তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকক কি কি কিতাপ লাগে আৰু সেইমতেই আমাৰ কলেজ প্ৰিন্সিপালবিলাকে আমাক মানে পঠিয়াইছিলে লিষ্ট অফ বুকছ তাৰপিছত পাব্লিচাৰ্ছ নেম তো সেই বস্তু আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিছক আৰু হায়াৰ অথৰিটিছে আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছে দিছে আৰু দিয়া হৈছে যে ইণ্ডিকা পাব্লিচাৰ্ছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আনচাৰী ৰোড দৰিয়াগঞ্জ মানে নিউ দিল্লী গতিকে তেখেতসকলক ৱাক অৰ্ডাৰটো দিয়া হৈছিলে এজ পাৰ ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম দি হায়াৰ অথৰিটি আৰু সেইমতে তেওঁলোকে অলৰেডি মানে কলেজবিলাকত কিতাপটো মানে ছাপ্লাই অলৰেডি হৈছে আৰু ছাপ্লাই হোৱাৰ পিছত প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ যিটো আমাৰ ৰিচিপ্ট তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰিছে ইন গুড কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ তাত আহিছে গোটেই 100% এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু এতিয়া বিলো আহিছে আমাৰ তাত তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ চিলেন চহী আছে কিছুমানে কিন্তু মই গোটেইটো চোৱা নাই যিহেতুকে 100% এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু সেইটো আৰু এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ তেওঁলোকক আমি পে'মেণ্টো কৰা নাই টোটেল যিটো 4 crore বুলি কৈছে 4 crore বোধহয় 39 crore 50 something তেওঁলোকে বিল হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চব অহা নাই গতিকে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব এতিয়া প্ৰিন্সিপালবিলাকে চব মানে ইন গুড কণ্ডিশ্যন বা যিটো কিতাপ পাব লাগে সেইটো পাইছে না পোৱা নাই সেইটো আমি চাব লাগিব প্লাছ মই ভাবোঁ যে কোনো লেভেলত কাৰাপশ্যনটো হোৱা নাই আৰু আগে পিছেও হোৱা নাই গতিকে যেনেকৈ আমি পাইছোঁ যে লিগেল যিটো নটিচ আছে তাতো কৈছে যে অমুকে ইমান পাইছে অমুকে ইমান দিয়া হৈছিলে অমুকত দিয়া হৈছিলে সেইটো কমপ্লিটলি বেছলেছ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে ফাইল প্ৰচেছেই হোৱা নাই আৰু এতিয়া যিহেতুকে এই লিগেল নটিচটো আমি পাইছোঁ গতিকে ডেফিনেটলি আমি সেইটো অকণমান আমাৰ লেভেলত সেইটো আমি ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে একচুৱেলি কিতাপটো তেওঁলোকে মানে যিটো বিচাৰিছিলে সেইটো পাইছে নে পোৱা নাই বা পাব্লিচাৰ্ছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো দিছে পাইৰেচি হৈছে না নাই তো সেইবিলাকক ডেফিনেটলি আমি চাব লাগিব আৰু যিহেতুকে পইচা আমাৰ হাততেই আছে বা চেংচনো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বা আমি বিলো পঠিয়া নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का कुलपति BL आहूजा हूँ पिछले रात से ही एक समाचार का प्रसारण हो रहा है जो कि विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही दुखद है जबकि विश्वविद्यालय इसमें किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी इन्वॉल्व नहीं है जो भी कॉलेजेज को जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटीज़ के वो बोडोलैंड विश्वविद्यालय के अंडर में एज सच नहीं आते हैं वो सारे के सारे BTC के अंडर में हैं और उनका अलग से ही सारा ऑफिस है पुस्तकों का परचेज करना बुक्स को परचेज करना कॉलेजेस को देना है नहीं देना है ये सारा का सारा BTC और उसके ऑफिसर्स के हाथ में है इसमें विश्वविद्यालय कतई इन्वॉल्व नहीं है अगर उनके यहाँ पे कोई गलत परचेजिंग हुई है तो उसका इंक्वायरी BTC को ही करना है वो अपने स्तर पर करना है
विश्वविद्यालय इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉलेज हमारे अंडर में है ही नहीं। ना तो हमने पैसा दिया है उसको बुक्स परचेज करने में, और ना ही हमने कोई ऑर्डर दिया है, ना ही हम बिल पास करने वाले हैं, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है कि किसको क्या दिया है। तो ऐसी हालत में यहाँ तक कि जो मैं ऑर्डर देख रहा था जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने दिया था अलग अलग बुक सेलर्स को, वो जो है उसमें तो हमें पता ही नहीं है, इवन हमारे को तो कॉपी भी प्रोवाइड नहीं किया उस ऑर्डर की, क्योंकि हमारा कोई वास्ता ही नहीं है उसमें। और वो जो लीगल नोटिस आया है उसमें भी ऐसा कहीं नहीं है कि विश्वविद्यालय को कोई इस तरह का कोई आरोप लगाया हो। विश्वविद्यालय को सुझाव दिया है कि आप इस तरह का कोई बिल हो तो उसको पास नहीं करें, क्योंकि हमने कोई पेमेंट करना ही नहीं है, हमारे पास बिल भी नहीं आना है, तो इसलिए पेमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इस तरह के विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ हो सकता है कि असामाजिक तत्व कोशिश कर रहे हों। विश्वविद्यालय अपने प्रगति पर अग्रसर है और बोडो विश्वविद्यालय आकाश को छूने के लिए तत्पर है, और उसके लिए मैं पूरी तरह से पूरी निष्ठा से यहाँ काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।